zidle umbila wakwabiyela ensimini yakwabiyela. Ungubani uma ngabe ungubani ezothula angambabazeli ubiyela ngenza isibonelo nje ngalezi ibo ezothula zizoqhubeka nakusasa inkomo lokhu iqhubeka zidla amasima abantu insimi kakabiyela ngoba akasho lutho umnikazi wemfuyo. Cishe ke into efanayo ke le namhlanje ngilinganisa ngalokho ngoba into efanayo lena namhlanje ukuthi ubanithwaneni isizwe sakwamakhanya sesisukumile sayothihla ngalomhlabathi siyayihlukanisa nalengane. Yebo yona impela eyethu ikhonze lapha ya kulezi intaba zakho Silo esikubhekele zona kodwa lokhu ekwenzayo akusikhona okwethu asikwazi ukuthathaphi. Mhlambe ningabe naye siyabona njengamanje ize ikhulume ithi singomakhanya singomakhanya kodwa bathi ulo makhanya basho lutho. Imuphi umyalezo odlula lapho? Yebo abayithumile kodwa nansi sebenzisa leli gama ithi thina singomakhanya. Ngabe uyena spokesperson wakwamakhanya lokhulumayo? Uma ngabe abakwamakhanya bengamazi ukuthi uspokesperson wabo bathuleleni lento isiqede cishe mhlambe inyanga noma ngaphezulu yenzeka kwenzeka nje lesimo asinambitheki kodwa siyasidunga isizwe siyasimosha nje egcineni ke bese kufika lapha evela khona obala ngoba ngicabanga ukuthi isithanga sokuqala sasithi ayi laba phela bamlokhuzayo akaveze phela ukuthi kuphi la aqashwe khona ngoba uqashiwe emsebenzini umqashi wakhe ke akamveze umvezile umqashi wakhe. Mangabe silandela lezi ithanga nje umvezile umqashi wakhe washo wathi yena usebenzela uhlangothi lukamntwana obinda bizwe ngenkosi angikwazi ukubona nakho ukuthi uyinkosi manje ungumntwana manje yabona nje enye indavundavu nje kodwa wakuveza ukuthi yena usebenzelaphi. Walisho nebutho washo ukuthi usebuthweni nalikabani. Makhosi aseNdlunkulu okuyihlazo ke nechilo lokho ngoba akukwazi ezweni kunengonyama engeniswe esibayeni isizwe uhulumeni wayinikezela isitifiketi kodwa ngelinye ilanga belokhu kuthiwa khona ingonyama nje kuyo leyo ndawo leyo. Ithini lento? Imuphi umyalezo othunyelwayo esizweni? Ngakho ke mhlawumbe bekungaselekelela ukuba isizwe sakwamakhanya ngale kokuhlasela kodwa ngokubeka nje imbono ukuthi cha ake sisukume naso sisibone njengesizwe sonke ukuthi naso siphumile siyakhankasa sikhankasela ukuthi akulungise lento iqedwe lento lena ithole lo muntu simbuyise kuzokwazi ukulungiswa lesimo lesi ukuze kungaxoveki isizwe noma kuxoveke uZulu uxoveke ngegama la kwamakhanya. Ngiyafisa ukuthi ezweni sakwamakhanya ngikhumbuze ukuthi mhla siqala ukufika enyokeni size esilweni esebuzile umdlokombane isilo sakhipha inkomo zabantathu sathi sihlabisa noma semukela isizwe sakwamakhanya enyokeni njengoba bese sinosuku lwaso njalo enyakeni okuzokwenza ukuzokhonza eNdlunkulu. Sase sikhipha inkomo eyodwa yesine sathi ke lenkomo inkomo kaphakathwayo angazi ukuthi isizwe sakwamakhanya masi ngathula sithule kulesi simo esinje sinomlando ongaka ezweni sakwaZulu sesiyaqeda lobo budlelwano lokho kuhlangana okweshiwa umdlokombane ekwenzile kuso. Ngiyafisa ukuthi noma ngabe bekubukeleka phansi lokho kodwa njengamanje ake kubukisiswe ukuthi sizwe sakwamakhanya sifika kanjani esixazululweni salento.
Angithokoze nabesile. Siyathokoza kakhulu Kasela. Njengoba ngingasho sizozama ukuthi manje simbuncanise ukuze sibambe isikhathi. Mhlambe ke ubaba umphephethe ondunankulu wesizwe sakwaNgubane. Nizongixolela kakhulu Makhosi Sendlunkulu. Kufanele sithi kwenaba ngokuhlala noma ngokwakha ukuze esithobeni salaba bathi into yabantu abathile kucaca ukuthi izizwe zonke zamakhosi aziyemukeli asemukele isimo esibhekene nasemphephethe. Makhosi Sendlunkulu siyakhuleka. Induna zamakhosi ekhona, abadidiyela bakhona, umholi wamabhenca ngwana, umholi wamabutho kaZulu Njomani. Cha umuntu sekukhulunyiwe ngomthetho, kodwa nje kubalekile la ukuthi umuntu azosho ukuthi sizoyibika ukuthi njengoba siphelele la endlini asihlangene nalento enzwa yilo muntu njengamaZulu phephethe, ngoba njengoba silana nje Makhosi Sendlunkulu. Yebo khona siyakhuluma ukuthi khona lento okuthiwa intando yeningi, ukuthi umuntu asho lokho akushoyo. Khona into eyodwa nje ebuye ibe inkinga, ukuphuma kwelanga nokushona kwalo akukaze kushintshe. Okuchaza ukuthi mangisho kanjalo singaba kaZulu nje njengoba lokusazalo saba kaZulu. Ukuphuma kwelanga nokushona kwalo njengoba ngashintshanga nathi futhi asishintshile. Kodwa indlela esenza ngayo njengamanje imizi yonke nje obikhona nje ineyindaba zayo njengakhona eNdlunkulu ikhona indaba zakhona. Engazi impela ukuthi mina njengogwala njengoba ngimlana nje ngangena kanjani khona eindabeni zaseNdlunkulu. Ziyohlale zikhona futhi. Angeke iphele manje nangamzuku singasekho emhlabeni ziyohlale zikhona. Kodwa into eyumsebenzi wethu thina ukuvikela ukuthi singalimali njengoZulu. Ukuba uZulu akuzalwanga ukuthanda komuntu nje. Ungasho ukuthi isakhiwo sasidalwa uyena umdali wayedala izulu nomhlaba okuthiwa uNkulunkulu, ngoba masokhuluma ngelembe yebo khona kwakuyilembe njengoba sisho. Akekho umuntu oyedwa ongaphendula abantu ukuthi bekhonze yena. SiuZulu nje ngenhloso yokuthi umdali wevele eshilo ukuthi akube khona indlela ukuthi umuntu mephila kube khona legcina khona. Hayi nje kube njengebhola ukuthi kuhlale ground akukho la kugcina khona. Into engagcini ayisebenzi. Usho ukuthi singabe sinabantu abangenamsebenzi yoba sikhona emhlabeni makuthiwa asikaze sibe ngaphansi kweumbrella yokuba uZulu. Ngakho ke into eyenziwa umfana lokuthiwa uMax ayisizwe sikaMageba, angisho ukuthi zizonke izinto ufanele ukuthi abekezelelwe ukuthi azafike la phakathi kwethu. Bengifisa ukuthi sikuhlanganise lokho. Uthi lo mfana
ukukhuluma lokho akakhulumeli yena kodwa bakhona bangemva kwakhe usho njalo njengoba esho njalo kuchaza ukuthi laba bangemva kwakhe siyafisa ukuthi eze nabo ukuze sibabone ukuthi sekukhona yini omunye umuntu ongase aphumele eceleni kwalokho esiyikho yena uyibiza ngubani ngoba uthi uyivikela bukhosi uzethu uyivikela bukhosi usho kanje njengoba ngisho uthi uyivikela bukhosi siyazi ukuthi eNdlunkulu zikhona indaba zakhona ezingasiphathi ke nokho kahle ngoba sikujabulela thina ukuthi abantwana besilo ngonyama esikhotheme umdlokombane asikujabuleli ukuthi abezwana asikujabuleli ngempela futhi hayi ukuthi ngoba kukhona umuntu esimkhethayo kodwa kukhona kulapho angeke singasilandeli isilo uma kwenza ngoba bengase sibathole bephelele la bekhona sithina siyojabula sithi ncinci kaMdoni ngoba nathi siyobe sinensika emileyo esibona ukuthi ayinto engantengi ngoba lamanzi aphehlika lapha eNdlunkulu iwona lawa asezama ukuthi azefike la kuthina ezosidunga iwona qobo lwawo lamanzi ngakho ke mangase ukuthi nawo uqobo lwayo ayaphela ngisho ukuthi ke la kuthina noma ngabe kuthiwa singanothando olungakanani akekho umuntu ongafanele ukuthi umdentify lapha kubatwana bakaNdlokombane njengesilo umthande umqome njengentombi esukushelwa insizwa ngeke kwenzeka kanjalo kodwa silandela noma imuphi lowo obekwe isiko nemvelaphi yalo iloko kuphela hayi ukuthi isilo esikhona sisithanda ebusweni cha hayibo kanti siyaqoma nthini ngoba thina silandela umthetho ukuthi izinto zonke zihambe ngendlela okuyiyo ngakho ke njengesizwe hayi sizokulwela ukuba amaZulu njengoba siyiwona futhi akekho umuntu oyosigudluza kulokho ebese singazazi ukuthi singobani ngoba akufanele uma uhlangana nami uthi uma ubuza ugwala kuphi na angazi kusho ukuthi sangithi sengiyesaba ukuthi kwaZulu kusho ukuthi ngugwala nje emoyeni ngoba ngeke ngisho ukuthi ngugwala kagwala ngiyayizwa lento ukuthi ayina meaning ukuthi ngugwala kagwala kuphi kagwala ayikho into enjalo ngithi ke sizwe sikaMageba Makhosi aseNdlunkulu siyakubonga enikwenzile ukuzozimazisa isimo sokuvikela izwe lakithi kodwa siyafisa ukuthi ngelinye ilanga amakhosi abe ngaphezulu kwalokho ayikho namhlanje nesizwe samaZulu ke sithi kwenyuka siyazi ukuthi lento sithathela phezulu kodwa indlela okwenzeka ngayo kufanele ukuthi sisukume sime ngeenyawo sonke thina singamaZulu sizosho lokho namhlanje futhi singaphansi kombuso wamaZulu isilo samabandla onke indlulamethe siyabonga siyathokoza kakhulu nabesilo sokhuleka ukuthi induna eqhamuka eKing Cetshwayo induna ubiyela naye akasike lijikayo sesiyabonqana impela nabesilo siyasiya ngasemaphethelweni angithokoze Mageba qondisa ohlelo ngikhuleke emakhosini aseNdlunkulu abatwana abakhona phakathi kwethu abadidiyeli bonke zinduna uNjomane umdideli wempi kaZulu abacosheli beindaba okwethu njoba silapha ngisho ukuthi sizokweseka amazwi asewiswe amakhosi phakathi kwethu
ngoba isilo njoba sikhona nje sihleze ehlalweni sesekwe ngamakhosi ngemva kwamakhosi khona thina njengabadidiyeli nezinduna ngakho ke amazwi esewiswa amakhosi phakathi kwethu siyaweseka kodwa ke siyafisa nje ukuthi sikhumbuze laba abanhliziyo zabo zilokhu ilobizelela ubukhosi ukuthi ilanga uma seliphumile aliphume elinye lingakashoni eliphume kuqala so ke akusoze kwashintsha lutho isilo lesihleze ehlalweni okwendlula mithi yamakhosi kuze kufike isikhathi sikaNkuluNkulu sihleze ehlalweni so ke laba ke abahambe bethuma ingede zabo ukuba icokofula isilo siyaxwayisa nje ukuthi kumkhubo omubi lokho ukuziholela ophathe ngoba ilembe elabumba lesisizwe sikaZulu alisoze sakuthanda lokho uma ke sanyakaza elibeni uyoba mkhulu umonakalo okwenzeka ngaleso simo nje sisodwa ngoba isihlalo siyahlonishwa osenikiwe ukuba kahlale kuso ngoba kulandelwa isiko udingeka ukuthi bonke abantu bekhothame kuye siyakhuleka ke esizweni sakwaMakhanya ukuthi umnewethu lowana uma kumnewethu uma kumna wami mhlambe isizwe sakwaMakhanya sizama ukumsondeza simqoqe ngiyathokoza futhi ngoba ukhona undunankulu wesizwe sakwaMakhanya sinaye lapha phakathi kwethu asinabo thina ubuhlobo obubi nesizwe sakwaMakhanya njengoZulu ngoba nabo bawumzimba munye nathi njengoZulu so ke manje ke uma ke elokho eqhamuka yena umfowethu lona enamazwi awabhekisa kunomthebe wesizwe kungakuhle ukuthi abakwaMakhanya bemsondeze enkundleni yomndeni kwehlulwe enkundleni yomndeni bemsondeze la ufanele ukuthi bezomethula khona ukuthi nansi ingane yethu sesiyitholile sizoyixolisela esizweni sonke sikaZulu ngamazwi esethe yawawisa esizweni sonke ilokho nje ngakukhulekela lanokuthi ke siwuZulu asiyibambe nje sithule sithi du umuntu oyilolo hlobo akabe salandelwa niyathula nje nime ngandawonye ukuthula kwenu nime ngandawonye kusuke sokusho ukuthi nabalelo othulini lomhlaba sebeminani balinde nina ukuthi banigade ukuthi kungabikho lutho oluyongena phakathi kwenu lunihlakaze njengesizwe ngiqonda ukuthi ke siyamkhulekela ke umfoko waMakhanya ukuthi engathi abakubo abakhonze kulesizwe sakwaZulu bengamkhumbula nabasebelele uthulini lomhlaba ke bethi kumnyakazisa nje bemvusa umayelele ukuthi vuka sekusile kwenzela ukuthi naye ikhumbula ukuthi umzimba munye kanye nathi ngithokoze ke makhosi aseNdlunkulu sikhulekela lokho nje thokoza kakhulu menziwe ngiyakholwa ukuthi okamvundlane nabesilo makhosi aseNdlunkulu usho ukuthi abakuba bamvuse avuke engqondweni kuse kuye avuka afana nezingane zonke esizaziyo ekhuliswa ngaphansi kwesimo senhlonipho siyakholwa ukuthi ke lokho kuzokwenzeka ngoba njengoba sikhona nje la sonke simele izizwe simele imliba yethu nayo nje iyanyakaza mangabe isizwa sibabaza sikhala simayeza sithi shele kasenzeni leli qophelo kunabesilo
sizocela umholo mabhinqa umfoka Mculo ezengaphambili kuba azobabaza naye ngoba yibo laba bo social media uthi omunye engathi uMakhanya nje ingane kangizwe cha abafani shufana akukho kushintsho bacingwane sethokoza futhi sithokoze kubantwana baseNdlunkulu abakhona phakathi kwethu ngikhuleke emakhosini ngiqale nje ukuthokoza kakhulu ngibona amakhosi edlisweke yomhlaba inkosi yakethu kwadla madoda ishaya yomhlaba isweke le isimanje manje phela mase ongaqashiwe eNdlunkulu phela amakhosi phela akakhombe khombili phela ashaya yomhlaba isweke nezinduna nabathitheli siyathobeka kakhulu angizukubamba kude kodwa ngizothi kuhluka kancane nje bengixolisa nami ukuthi mhlawumbe ngifike sekukade umuntu osuka ezweni elikhabileyo bengithi mhlawumbe ke kotholakala ithuba lekhokasi kodwa ke akukho konakele ngoba phela ke isiqalo oqala nje ngizocela ukuthi kucacise cha ubaba uMhlongo nakade enabo abantwana baseNdlunkulu ngalela langa wayengaphazami wayinyathela njengomuntu omdala ngoba izwi noma ungane base ngakanani uma uyingane kodwa uma izwi lomuntu omdala lelama izwi lenjeshana esencane efana nathi ngelibeli iqina liyathusa isizwe esingenabo abanewabo isizwe esingenawo amakhosi isizwe esingenazi ingqwele ezihlonishwayo nesizwe esingenabo abantu abadala kuba njeke bese kuyonakala basibalekile ukuthi umuntu omdala mayisukuma ingwevu isukuma zibabaza bese sizwa singabantwana ngoba umuntu omdala akasenawo amandla ukugijima kodwa unezo lodo akushaya ngalo athi ngeke ukhule mntana lawo magama lawo afanele ukweluse njengomntwana mina ke ngizobabaza nje ukuthi ngaphezulu kwezinto zonke ufuna ke eqiniso singale mbathisi sisemanzini abilayo ezulu wakithi ngisho lokho nami esigabeni sami la ngigunywe khona ingonyama uhlanya ligiya lembazo nje ishiwa abaseNdlunkulu eminyango konakele eNdlunkulu konakele esigodlweni lamagama nje ewakhuluma umntwana konke i-reference letter i-address akuthatha khona utokuthatha eNdlunkulu esigodlweni makuphunyuka abantu abadala abazali bekuzala bephuma bemembezana eminyango thina sizingane sothini kodwa ubaba mayisephethe imbazo ethi uyamgenxa mama sosontela sizingane nathi masesikhulile amahle esethe qhubu sithi cha ungakwenza konke ukuthi ungambulali mama baba siyasikhuza okunye sikuhloniphe ichilo laselawini nechilo lomuzi abantwana bavikelwa kulona bese ngiphinde futhi ngisho ngithi amakhosi nabanewethu nangabanewethu nangawo baba angaqhele kakhulu kuthini ngoba kunje yikho lokho ayikho into ebuhlungu uma umzali ubuka uphunyuka singane bangakanani abahola abanakho konke phezulu kwamehlo omhlaba kodwa ingane zibaphunyukile lengane nje kuthiwa izalwa yimi mina angangasi mina nami nginiwa yonke impunzo nje engingayazi ngihambe nginiwa nje impunzo nje engingayazi izingane ezalwa bume njengamahashi mahluleka abakubo thina siyini uma ngabe lo mntwana senayela kuma social media okunye kufanele sicacise ukuthi mina nje bengeke ngihambisane nesigaba sokuqala esenzeka ngalendlela esenzeka ngayo sombabazo wenziwa abathithiyeli ngenxa yokuthi kwakufanele abantu abasebenze kakhulu kwi-media space kungakafiki laba abanamangqangqa laba abangazilutho laba abangazilutho wabona nje laba nje abangazobona nje ihlakaniphe ikhomba ubhicotha ikhohlwe kusuluhla kahle ngabe sihlakaniphe khomba mina ubhice nje ukhohlwe kusuluhla kahle kubalekile ke ukuthi
into enjengalena siqhungulo ngoba thina sicela ko 20 years iexperience kwi media space and makhosi sendlunkulu no baba fanele sikwamukele lokho sithanda singathanda umhlaba usoshintshile khuluma mina ngezwe laseGibhithe abathi kuthiwa abantu bahlaliswe phansi amasosha hambe khoxela amabhulukwe lapho unabona amasosha edlisa inkwane atsha ngelockdown ehlenyuka la hamba izo ngithupha wabuzoboshwa umongameli wakhona eboshelwe ukuthi ubhedukizwe nje khona kanjani libheduka la impethupha nalabo abalwe ngemlomo njengenkukhu ayisekho emahawini izolo manje ke ingase uhulumeni egadi ihawu ufuna siyiguduze sibambe la ikhona khona impi sithina sembizeni yakhona ke sibila khona noba umhlonga ngaphawula thini ngalesigameko kodwa mengaphameli umuntu oyingcenye le yanto lenokhona kule mhlaba nje umntwana inkweni ophakadesho ngeke kuzwakala wrong yilo ofikayo ukuthi uthini ekuthiwe uqhamuka lapho wena njengoba lo mfana nje kunoma abona iphutha uvole uzohudula induna ngesiphunde ematsheni okuwesi ukhombisa ukuhlobonga ongapheki kokwenza manje uthini ngokhalo lenduna ngakhuluma nje ngoZulu uthini ngokhalo lenduna ebamemeza ngamagama enza konke lokho ngoba wonke umuntu uzolo indoda nomfazi futhi abakwamakhanya nginakho ukusho ukuthi banengcenye enkulu abangayidlala kulungiselela lesimo ngoba asingakuhlonizwa ukuthi nabo ngiyabezwa abathitheli namakhosi ebeka lento sineminyaka selokhu sahlala isiloku nje isineminyaka bayakhohlwa abantu ukuthi noma bangafisani bethini uma ngenzeka ungesikho ngisho umntwana ophinda angene njengomuntu omdala wayewaphahluka nje amanye amaphutha angabonwa nangungane engaqala ukwenzeke ehlalweni zakoZulu engaqala ukwenzeke ebukhosini bakoZulu bonkana khona uthi uma uwezwe emlandeni ufise ukuvala amehlo kodwa usikompilo ukuthi hambe kugonqizwa ubukhosi buze buhlale kahle mangalandelwa nje isilo ubhusha kulandelwe isilo undlokombani kuphenyisiswe kuyabonakala ukuthi kwakunamadoda aqotho ayeseduze ayikwazi ukusibamba ngenjobo isilo mangabe sekukhona la ngafohle kufanele khona nabantu behlonipha ulimi lwabo nonyathelo lwabo lokuthi uhamba kwami gcina la isilo sikhona njengamanje sihlale la izwe selibudede ngikhona sekune nenkundla entsha yeleyo ama social media la abantu mokhona bediliza abantu eziteji uthanda ungathandi ungeke wenze lutho beginqe phansi kuyaqala eMelika ukuthi umongameli aphathe aphume aphinda abuya azophatha lo kujana uNolezephela lo kuthiwa uDonald Trump uNolezephela lo uthathe lo mfana wala eSouth Africa osungule inkampani eziphethe ama social media umhlaba wonke jikelele zakhombisa ukuba namandla wasuka lapho wambeka la eduze wabahogelana amakhwapha naye wamthatha wambeka phezulu useze wana amakhono ezandleni uDonald Trump ngisho sayina nje iphethi lokuthiwa iPetty Cash uthi phihla umhlaba wonke uthi usesayinile uthi phihla umhlaba wonke uthi usesayinile umhlaba umuvile baholi umuvile ukulese sigaba esikhona kubalekile ukuthi indlunkulu ikunakisisa lokho isondele isungule mhlawumbe noma ikomiti elizobhekana ngqo abantu abaningi amanzulu lwazi kwalo mhlaba esikhona bangakanani nje abantu abebethi uright lo sikhotheni njengamanje nje into engineshort izokwenzeka njengoba ekubizwa bezindaba kwakhulunywa kanje unikwe sikhulu isihlango lomfana kunoma ehle kunoma isole uzobheduza kakhulu pheke umhlaba uzogandaya wonke umuntu okade ekhona la kaphinde futhi abholokoqe ngaphezulu kokwenza ngoba indlela yokuthi akhuzeke ayilandelekile ngendlela yakhona futhi bese luswe emhlabeni wakhe abantu abayizingcitha buchopho zalomhlaba kuwona kwenzakaleni kuvalwe izwe kwazoboshwe inkunzi amanxiba yethu enkandla kwavala thiwa singayiphume endlini sahlala emafonini salimisa kodiso lamanse lakhothama lahlonipha izwe lalalele sikushoyo lokho kukhomba ukuthi mangabe singayisukumela into enjengalena
umhlaba uyemuka amashayina sungula lento ethiwa TikTok lokuyiwona wona esihlangene ngawo la ngoba ekhompyutha namamelikana aphethe Twitter no Facebook kanye no Instagram asungula into la sekuyahola ngisho ukuholwa ke manje kuningi engifisa ukuphahluka ngisho emakhosini asesigubeni sasedlunkulu ukuthi bakwazi ukuthi laba bantu akuyakayedwa lo muntu ngale nje kwabantu abanombono ohlukile ngobukhosi kunekomiti letifana nsethi nesikhulele emahostela ahlala emahostela ngangisemncane ufunda isikole ngibuka bephuma ophuthi bengaphethe lutho bengasebenzi bebesebephethe kwasho ukuthi njengomfana omncane uqapha izinto ngase ngibuka ukuthi kwenzakalani la ngabona ukuthi hawu noba bafene bawele nje isiporo somgwaqo bashone ngale kojulisi bathi ubathinta laba abanye abakama ngezandla laba lokunjana bethatha bakuthathayo mayikholozo edwa wabo ke kuyasanjalo usiyakubhayela emveni kwalokho kuthe kusuka bese besuka bona futhi bezobabaza isigamekweni senziwe yibo bethi hey kwenzakaleni hey bathola umfana yedwa nona sitamla 10 atolike lenkulumo ukuthi ithini lapha athi khululeka athi we are looking for security company we need a strong security company athi hayi ngeke ilunge kona security company gadwa yithi wona ngobuhlala nethi la ngutshela ukuthi mina kunenkampani zama security eziningi elapha eGoli bayazoba umhlobo ezayihola ngomsizwa zigada amabhilidi zigade izitolo ezingena inhlobo namaphepha nelodwa iphepha likhombisa security zenza umsizwa yonke into yibabonela yiba bazovikela yiba bazolokunjaneni nala kuma social media kunjalo ke kunekomiti nje liqondene ngqo nokulwa nendlunkulu omunye ugadla ihlamba ngapha omunye agijime ngala afakaze omunye abuyeze ngapha omunye babuye bezothi endlunkulu hey ngiyabona ngibonakala hey kusisandla la ngiyikhuza mina yonke lento yinto umhlaba muno njalo bamakhosi asendlunkulu batwana basendlunkulu bengithi nje umbela wokosa ifutho liyesa saxapha ebhodweni ngiyathokoza kakhulu kodwa kubalekile ukuthi lembe sizoyinqoba nami ngiyajabula nje umntwana ukinopho ukuthi ungumeme ngoba ngiyengibona sekuthi uyavumbu nje abakhonjwe ngonyaka ngikuyi top 6 nami ngikhonjwe ngonyaka ngine ungazi kade kwenze njani singawanaka amaphutha ethu umntwana omuhle owenza amaphutha bese khuzeka umuntu ukhula kanjalo kodwa lo akusewona iphutha leli futhi ke ngiyazi ukuthi uzolokhe gega ngale kodwa into ebalekile yileyo ukuthi sicela ubukhosi bakamakhanya bungabi nesenyelo ngoba lento isineminyaka basindwa izihlanga bacaba ikhuze lempi ngoba kunje banesenyelo kunje kuvuza endlunkulu awuvala umpompi ecingweni sengihlomulileke nami ngethawula lamabhenci umongameli wamabhenci kodwa boWman siyafisa ukuthi ngoba ngeke sibe kuwonke amaviyo nina nikulelo viyo lelo le social media nibambe iqine niqinise la nibona ukuthi akuqinile khona ukulungisa lesimo ngoba lilodwa icilongo esilindile lilodwa icilongo esilizwayo endlebeni zethu icilongo lendlula mithi yamakhosi uma induna ithi cisha ungaqishi leso simo leso sisuke sesisho ukuthi lo ngaqishi uqinisele induna inkoka siyacela ukuthi bonke laba eninabo amacingwane ku social media ilungisenike ku social media ngoba mhlawumbe ngeke sayiqonda thina kodwa sazi ukuthi ukuyisa whether ku social media noma kusemhlabeni isizingaqashiseki kabi kanti yonithi idlala ku social media ngoba ziningi lezinto zokudlala ezingadlalwa ngazo kodwa hayi isihlalo siyathokoza kakhulu macingwane ubusihululele kweyokosa salindileke ifutho ngoba nampo mama bakhwezela inkuni liyagxapha ibhodwe siyathokoza sesiyasemaphethulweni ke ngizocela mhlambe kuleli qophelo ukunikeza unduna nkulu wakamakhanya nguni uthe inkosi isizwe samakhanya asihletshwe
umntwana ukhiye lapha kithi ekhaya unomakhela wayethi angishaye wena ngishaya iphutha. Siyacela Mnguni ukuba namhlanje sikwenze umfana weposi ukuba usidlulisele konke lokhu okuyizethulo amakhosi akwethulileyo zafakaza induna ukuba kube khona umnyakazo osheshayo ozokwenzeka esizweni. Kodwa siyafisa ukuthi nawe asisho ukuthi konke lokho esikushoyo sikubethela esiphambanweni njengoJesu, kodwa siyafisa ukuthi ube namazwi ongasu uwethule phakathi kwendlu, phakathi kwamakhosi asendlunkulu, abantwana abasendlunkulu, abadideli bempi yesilo. Mhlambe nakho kuzosinikeza ukudamba kweyinhlungu esizweni njengoba sishilo ukuthi lempi esibhekene naso uxhakaxhaka bemkhonto nje obhekwe esizweni sonke samaZulu. Siyacela ke ngibona ube uze ngaphambili ubeke lo ngasukubeke phakathi kwamakhosi. Ngiyathokoza. Ngithobela kakhulu mkhaya. Ngiyacela ukuthi kwengizokusho abendaba bayivale umshini yami ngoba inkosi ngivalile ukuthi ngikhulume ngalolu daba nabendaba. Ungathatha sibonge mina bangikhuluma lo daba nalaba bendaba futhi bangayicosheli kodwa ngikusho lokho engizokusho ngoba ngivali ukuthi ngikhulume lolu daba. Nabendaba bekufanele ngabe ngikhulume ngolesine uyazi uNdumhlongo umdidiye benyandeni. Ngicela ke Mnguni uselapha nje sikuze sikuvikelele nabesilo bafowethu beyindaba